соли 2010 тибқи қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Наврӯз ҷашни байналмилалӣ эълон шуд. яке аз идҳои қадимтарин ва машҳуртарин ки дар таърихи худ мушкилиҳои зиёдеро паси сар кард, имрӯз дар ҷаҳон мақоми хосаи худро пайдо намуд. иди Наврӯз ин ҷашни қадими мардуми эронӣ нажод мебошад ки баъдтар дар байни дигар халқҳои ғайриэронӣ паҳн шуд. таърихи пайдоиши Наврӯз чӣ гуна аст? кадом анъанаҳои Наврӯз то замони мо омада расиданд? муносибати мардум ба ин иди миллӣ имрӯз чӣ гуна аст? ин барномаи идонаи суолҳо аст. биёед оғоз мекунем. барои пайдо намудани ҷавоб ба суолҳои зикршуда мо мутахассисонро даъват намудем. ҳамсӯҳбатони имрӯзаи мо ҳастанд декани факултаи таърих ва муносибатҳои байналмилалии донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон таърихшинос Саидалӣ Муҳиддинов, фарҳангшинос муаллими кафедраи фанҳои ҷомеашиносии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ Илҳом Қурбоншоев, ҳунарманд ва суманакпази бомаҳорат Ашурова Фариштамо, устоди кафедраи ботаника ва экологияи донишгоҳи аграрии ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур табиатшинос Убайдулло Акрамов ва ниҳоят донишҷӯёни донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон аз Туркменистон Мурод Ҷумаев ва саволи якуми мо аз таърих аст. аммо пеш аз ба муҳокимаи он гузаштан биёед як навори яъне роликро тамошо мекунем. мо аз шаҳрвандон оиди Наврӯз савол додем, яъне таърихи пайдоиши Наврӯз. таваҷҷӯҳ намоед ба экран. Древний праздник таджикского народа, который идет со времен царя Джамшеда. иди Наврӯз, ҷашни Наврӯз ки одатан халқи тоҷик аз омадомади баҳор аз аввали моҳи март ки аз бедоршавии табиат мебошад, халқи шарифу сарбаланд ва ободкору нақлкори тоҷик онро ҷашн мегиранд. яке аз ҷашнҳои аҷдодии халқи ориёи наҷот миллати сарбаланди тоҷик мебошад. наврӯз имрӯз аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва бо ташаббуси беусса ибтикори пешвои миллат ба созмони яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ки созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад, ба онҷо бо ибтикори ин шахсияти абарманд пешниҳод гардид ва аз тарафи созмони милали муттаҳид ҳамчун ҷашни мероси таърихиву фарҳангии тамоми дунё эътироф гардид. наврӯз яке аз идҳои қадимтарини мардуми ориёи наҷот ва халқи тоҷик мебошад ва аз қадим мо ин идро ҳамчун яке аз муқаддастарин ид ҷашн мегирем ва то ҳолам барои мо яке аз хурсандтарин ид барои мо дар мардуми тоҷик аст ки мо чунин ид дорем ва мо бо ин ид бисёр мефахрем. наврӯз яке аз рамзҳои қадимии мардуми ориёзабон аз давраи оли Сомон сар карда то имрӯза рамзи баҳор, рамзи кишту кори деҳқон ба ҳисоб меравад. Наврӯз бештар аз мо аз солҳои қадим ба мо муайян ҳаст. мо тоҷикон ба хӯрокҳои миллӣ он ба суманакпазию ба дигар ва ё бо беҳтарин хай ҷашн мегирем. аз давраи Шоҳ Ҷамшед пайдо шудааст ва ин то ҳозир ҳам ҳамин ҷашни Наврӯз рафта истодааст. наврӯз яке аз анъаноти пасандида ва ки дорои қадомати 5000 сола аст ки қадомат торихӣ мегардад ба фарҳанги муштараки форсизабонони дунё. дига Наврӯза гиромӣ доштанд ва фарҳанги наврӯзира ино гиромидошт карданд. чуноне ки дидем, маълумоти шаҳрвандон оид ба таърихи пайдоиши Наврӯз гуногун аст. дар сарчашмаҳои таърихӣ низ пайдоиши ҷашни Наврӯз
ба таври гуногун шарҳ дода шудааст. яке оғози ҷашнгирии ин идро ба замони бобулиён мансуб медонад ва дигаре ба давраи ҳукмронии шоҳ ҷамшед. устод Муҳиддинов, шумо ҳамчун як таърихшинос мегуфтед ки пайдоиши иди Наврӯз чӣ гуна аст? албатта ман мутахассиси ин соҳа нестам, лекин ман ба шумо он чизе ки вобаста ба таърихи худи пайдоиши ҳамин Наврӯз аст чанд сухан барои шумо мегӯям. аз рӯи баъзе сарчашмаҳои асотирӣ ва баъзе он сарчашмаҳое ки имрӯз олимони тоҷик ва олимони дигари форсизабон атрофи онҳо баҳс мекунанд, ин аст ки аллакай дар даврони пешдодиён, яъне аз давраи ҳамон Қаюмарс ин чиз маълум буд. ҳатто дар ҳамон давраам онҳо масъалаи рӯзшуморию солшуморӣ ҳам гуфта буданд, яъне ба 12 моҳ тақсим кардан, ҳар як моҳ 30 рӯз буд. ва аз рӯи ин мегӯянд ки то давраи Ҷамшед, то ин давра онҳо 12 яъне ҷашн доштаем. мо 12 ҷашн доштаем. аз ҳамин 12 ҷашн 3 ҷашни онро мардуми ориотабор аз он ҷумла тоҷикон инро ҷашн мегирифтанд. акн аз рӯи маълумотҳое ки шумо дар инҷа гуфтед ки маълумотҳо ҳархела ҳастанд, масалан аксари онҳо асотирӣ ҳастанд ва аз миёни онҳо 3 ҷашнро интихоб мекунанд. яъне ин сада ки вобаста ба зимистон аст, яъне 10 рӯзаи зимистон аст. пас он ҷашни меҳргон ки ин ҷашни тирамоҳ аст, яъне инҷода кишоварзо соҳаи кишоварзии мутахассисон тирамоҳ аст ва ана ҳамин аввали сол ин вақте ки табиат гардиши офтоб дар меҳвараш баробар мешавад, шабу рӯз баробар мешавад, яъне ҳаминро гуфтанд ки Наврӯз. ва ана ҳамин аст он чизе ки масалан аз таърихи пайдоишаш ва мин баъд ин чиз дар даврони шоҳҳои ҳақуманишии баъди вай дар давраи минбаъда шоҳҳое ки омаданд то давраҳои дигар авлодҳоу давлатҳо, дар онҳо баъд ин чиз бештар ҷашн гирифта мешуд. фасли баҳорро арӯси сол ва давраи аз нав эҳёшавии табиат меноманд. инчунин фасли баҳорро баракати сол ва афзун шудани ризқу рӯзии марди деҳқон мегӯянд. муҳтарам Убайдулло Акрамов, дар арафаи ҷашни Наврӯз дар табиат чӣ гуна дигаргуниҳо рӯй медиҳанд? бояд қайд кард ки умуман аз даромади фасли баҳор экосистемаҳои зинда, ки мавҷудоти зинда аз ин як манбаи энергетикӣ мегирад ва ҳаракати моддаҳои ғизоӣ дар системаи ҳуҷайраи растаниҳо фаъол мешавад. набинед ки инсон то имрӯз натавонист ки як корхонае бисозад монанди ҳуҷайраи растанӣ ё ҳайвонот як манбаи органикӣ ҳосил кунад. яъне гуфтани ҳастам ки дар фаворасии фасли баҳор як шарбат, яъне агар мо ин сумана гӯем дар растаниҳо шираи дарахт аст, раванди сокодвижение мега ҳаракати моддаҳои шарбати растанӣ ҳаракат мекунад ва ба растанӣ нерӯ медиҳад, ки ин гувоҳӣ медиҳад ки тамоми растаниҳо ба баҳор тайёрӣ мебинанд ва бо гулҳои хеле ҳам зебои худ тамоми гурӯҳи инсонро ба худ ҷалб мекунанд. ва бинед ки дар фасли баҳор хашмгинии ҷавонон ё норозигии духтарон аз модарҳо ё норозигии модар аз фарзанд дида намешавад, зеро дар даромади баҳор як энергияи табиат пайдо мешавад ки инсонро бо роҳи шодбошӣ, пирӯзӣ даъват мекунад ки табиат ин созгори созандаи инсонро, яъне Наврӯзро ба инсон тӯҳфа кардааст ва бояд мо аз бедоршавӣ тамоми гулҳои наврӯзӣ, наврӯзгул, гули сиҳавгӯшт, бинед ки вақте ки гулгардонӣ пайдо мешавад, дар ҳамон маҳаллае ки гулгардонӣ ворид мешавад, тамоми аз хурд то бузург хурсандӣ мекунанд. ин нишонаи он аст ки ғолибият ба зимистон, ба сардӣ аст
ва даромад ва фасли баҳор аст ки муждагонӣ медиҳад гули сиёҳгӯш барои инсон, гули наврӯзгул ё ки наврӯзӣ ва бисёр аст имрӯз гули лола мегӯянд ба инсон як ҳаловат мебахшад ва вақте ки дар Тоҷикистон ҷашни Наврӯз як ҷашни яъне байналхалқӣ гардид, бинед ки мардум дар даромади Наврӯз ҳама кӯчаҳоро обод мекунанд, тайёр мекунанд, манзараҳои зебо, хонаҳоро обод мекунанд ва ҳатто бисёр мардуми кӯҳистон хонабарор мекунанд ки барои ба хонаашон бо як муҳити солим пайдо кунад ва духтарон, писарон барои чидани гули сиёҳгӯш ба табиат рафта аз табиат як нерӯ мегирад. Яъне гуфтани ҳастам ки деҳқон аз омади баҳор як нерӯ гирифта барои кишту кор ҳаракат мекунад ва ҳамеша ғамхорӣ мекунад барои замин. Яъне гуфтани ҳастам ки Наврӯз барои кишоварз, барои деҳқон, барои барзгар ин як кушодашавӣ, яъне чӣ гӯям, саҳифаи нав аст. деҳқону кишоварзӣ гуфтед. Кишоварзону заминдорон дар ин айём чӣ гуна корро анҷом медиҳанд? Бояд қайд кард ки омади Наврӯзро деҳқон аз он мебинад ки бояд вай киш кунад. деҳқоне ки киш намекунад Наврӯзро на он қадар хуб мепазирад ва бинед ки деҳқонҳо дар даромади Наврӯз ҳатман бо шакл додани дарахтон шуғл мебанданд ва дарахтонро шакл медиҳанд. Бо хотири чӣ? Бо хотири он ки аз он мева гиранд ва худи чорвадорон бошанд аз даромади баҳор пеш аз ҳама чорваи худро ба минтақаҳои офтобрӯй равона мекунанд ки аз нурафшони офтоб баҳрачаҳое ки таваллуд шуданд ё ки баҳрачаҳое ки бояд таваллуд шаванд аз он баҳра бояд гиранд. ва ҳамчунин шахсоне ки бо масалан гирем полезӣ сару кор мегиранд, онҳо ҳам бо кишти зироатҳои полезӣ аз он ҷумла помидору бодиринг ва дигар намуди зироатҳо заминро тайёр мекунанд. Дар стархони мо аз даромади баҳор то омади баҳори нав аз деҳқон ғизо мегиранд. Барои ҳамин гуфтани ҳастам ки деҳқон дар даромади баҳор ҳамеша фикраш дар кишту кор аст. ҷашни Наврӯз анъанаҳои гуногун дорад. Муҳимтарини онҳо ба таври оммавӣ баргузор карда мешаванд. Ба мисоли ороиши дастархони идона, сайру сайёҳат, поксозии ҷиҳозу асбоби хона, айёдати пирону беморон, шинондани ниҳол ва ташкили мусобиқаҳои гуногун. Аммо баъзе маросиму суннатҳо қариб ки аз байн рафтанд. Муҳтарам Илҳом Қурбоншоев, каме дар бораи анъанаҳои аз байн рафта мегуфтед. воқеан Наврӯз яке аз ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. ин ҷашн аз қарни вусто замони ҷамшед то имрӯз ба ҷашн гирифта мешавад. баъзе аз маросимҳое ҳастанд ки мисол дар баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон аз ҳам тафовутҳои зиёд доранд. Масалан Наврӯзи вилояти Хатлон, ҷашнгирии вилояти Хатлон ё Суғд аз Бадахшон тафовутҳои зиёд дорад. барои мисол дар Бадахшон пеш аз ҷашнгирии Наврӯз 2 рӯз қабл ё 3 рӯз қабл хонаро покиза мекунанд, тоза мекунанд. баъд аз он бо орд дар он стунҳое ки дар хонаи Бадахша аст бо орд мезананд. аз он ё ба даруни хона ё як хар бо анвои гӯспанд ё хар мебаранд ки давлат аст. аз ҳамин миён баъзе аз анъанаҳоте ҳастанд ки дар давраи глобалӣ ё ҷаҳоншумулӣ аз байн рафтаанд. аз ҳамин хотир тафовути дигар Наврӯзи вилояти Бадахшон аз дигар минтақаҳо дар он аст ки аз болои рӯзани хона аст об мепартоянд ки ҳамон сол серобӣ биёяд ва гандум фаровон шавад. дигар масъалаи дар ҳамин рӯз бозии чавгонбозӣ, гӯштингирӣ ва дигар анъанаҳоро чӣ кор мекунанд? яке аз анъанаҳои дигаре ки имрӯз дуруст гуфтанд, дар баъзе минтақаҳо риоя мешавад, дар баъзе минтақаҳо риоя намешавад. оташпарӣ дар баъзе ҷоҳо нигоҳ кунед ки оташ мезананд ва ҷавонону хай кадом синни соле ки боша аз ин тараф ба он тараф мепаранд. ин рамзе дорад, мегӯяд ки ана зардии маро гир, сурхиро ба ман де.
یعنی زردی ما رو گیر، یعنی اگر که وای بیمار باشد بیماری وای را سرخی به وای چیاد که وای شفا بخشد. یعنی باز بعضی چیزایی هست این امروز مسئله بعضا یعنی بوزکشی و این چیزا بود. خیر بوزکشی هم میگویند که باید تعامل ما بود و امروز که کمی اونقدر هم قرابت هم ندارد، لیکن بعضی چیزا این همون گلپرتویی همون کودکا مثلا در منطقه شمال تاجیکستان بوی چچک میگویند، بوی چچک میروند به خانه ها. بعد وقتی که آنها مژده بهار میبیارند دروازه باز میشود، از اونجا بعد قند و قرص به کودکان میدهند. در منطقه های جنوبی و دیگر جاها باشد گفتن گل لاله، گل سیاهگوش بعد میبردن گل سیاهگوش بعد به زیر گوش دخترها میگذاشتن. خب مهمانان گرامی، امروز هم بعضی عنعنه‌ها در حالت از بین رفتن هستند. چطوره که شما درباره گلگردانی گفتید، همین عنعنه در همه منطقه ها به این حال دایر کرده نمی شود. خب مثلا چند پیش سالهای پیشین خودم شاهد هستم در دهه قرطاق میکردند این چیز را کودکان، اما 2 سال آخر این چیز را نکرده ایستادند. خب آید به همین عنعنه ها مثلا چی کار باید کرد که همین عنعنه ها ایستند و بسیار باز رواج یابند؟ خب مرحمت از شما آغاز میکنم. اول باید همین جشن و مراسم هایی که هستن، اما عنعنه‌ای که هستن اینا باید پاس یا داشتن در کار است. دومین مسئله اوید همین مسئله باید همین مردم شناسان مخصوصا همین فولکلور شناسان کار کنن که تا همین عنعنه‌ها بشنون حفظ نگاه داشته شون از بین. خب زیاده از آن طور من مشاهده کردم مدت 2-3 سال آخر شماره زنان و بانوان سمنکپس در شهرهای کلان مملکت کم شده ایستادند. از آن جمله در شهر دوشنبه ساکنان این شهر سمنک را که از دهه ها یا اینکه جایهای خانه های زمینی میگویند از آنها میپزند و به بازار شهر وارد کرده بیشتری همین ساکنان شهر دوشنبه از اونجا خریداری میکنند. خب محترم محیدینов، شما این حالت را چگونه شرح داده میتوانید؟ واقعا سومالک پزی سومانک میگویند در بعضی جاها، در بعضی جاها سومالک میگویند. این هم یکی از رمزهای خیلی خیلی شریفی همین نوروزی هست و این در اسکنید که زنهای خیلی زیاد جمع می آیند در یک دیگ کلان. این از همون چیزی که راسته که گندم می روید، مثلا این برای چی همین خیلی میکنن؟ برای اون که وقتی که این زرد می روید میگویند که این سال ممکن که اونقدر فراوان نمی شود. یکی درست اگر بسیار سبز می روید میگن که این سال فراوان می شود. این رو میموندن بعد در داخل چیز خیلی من اپامون گپ میزنن و نه اینکه یک همون گرداندن و که اگر در درونش سنگ نباشه ما هم مایده بودیم میرویم تماشا میکردیم، درون وای سنگ میمونن که نچسبد میگردونن. لیکن همین چیزی که اونا انجام میدادن این نه برای فروش نبود. این مردم زنها تا صبح میکردن برای با تمام مردم هم تقسیم میکردن، با تمام مردم تقسیم میکردن. امروز در شهر دوشنبه واقعا در بعضی جایها این چی بود ممکن که از سبب اون که در بعضی جایها همون دیگ و همون چیزها را از اون جایهای درکاری بیرون کردن. امروز در همین کوچه ها به هر حال در بعضی کوچه هایی که رئیس های محله مثلا کمی به همین چیز توجه دارن، اونو در کوچه های خودشون همین چیز رو تشکیل میکنن و من فکر میکنم که این چیز رو نه اینکه در دهات در بیرون از مرز دوشنبه یعنی در داخل دوشنبه هم این چیز رو باید احیا کنند، باید زیادتر شود، به خاطر که امروز اگر ما هم
آخر پیر میشویم همین خیلی است پیر میشوند من همه پیر میشوند پس امروز باید این به عنوان ما که همین چیز رو میدونن به جوانان یاد دهند جوانان باید دونن فردا این کار را کی میکند برای همین باید به جوانان یاد داد این چیزا به جوانان یاد داد و اون چیزی که گلگردانی و اون چیزی که در دهات و در این به مکتب وابستگی دارد در مکتب باید این چیز رو احیا کنن گویان که همین چیز است در دوره شوروی ما در دوره شوروی تحصیل کردیم در دوره شوروی ما از قشلاق روز نوروز ما را میگرفتن میبردن ادیر میبردن کو پشته میبردن به خاطر که این سنت قدیمه است در وقتش میگویند که 13 روز استراحت میکردن باز در بعضی سرچشمه ها است که 6 روز و در بعضی سرچشمه ها که 30 روز بود لیکن همین روز آخرانش مردم همه به صحرا میبر آمدن و که همین تمامی گل و بلبل و همه چیز زیبا شده است همه چیز زنده شده است به همین خاطر من فکر میکنم که این چیز رو احیا کردن در خب محترم عاشورا شما چی میگوید که صفی مثلا سومنک پزا این حال کم شده ایستاده است آیا شما چی مناسبت دارید با این؟ اگر بچه‌جون در این شهر دکم قینای علاویشم قینای مثال یوفتنش نه که سیمانک پزی آنه قدیمه یخ بچه‌جون این سیمانک اگر تاریخ شبکن که امیز گندم میشوان یک شبیه روز در آب میبونن با سه آوش میترونن 3 روز دیگر دمش میدوزن بعدی که گندم ریشه دوان بعد گندم اتنق میکنن سیمانک میکنن این سیمانک که قدیم ما این اما اگر 67 رفتم در وطنهای ما مثال شروع بوده دویمی سیمانک هسته دویمو هسته در این طرفای شهر دوشنبه و ایجاده سیمانک در دیگ میدوزن خیلی میپزن ما مردمی کوهستان چطوری میکنیم چکدان دانان میپزن لال علو میکنن وقتی که علو بچید سیمانک هم میخیلن چند تا دکچه میبونن کلچه دکچه میبونن با کلچه هم میکنن بعد یک کشقی مثال یک کولزی روغن میدوزن بعد سیمانک هم میرن خط خمیر چپاتی میخیلن بچه‌دون بعد امی میگیرن در همون دکو میبونن موندن بعد بالاشون هم میپوشونن بعد ای بالاش با کلچه میبونن در سیمانک کلچگی میکنن بعد اناو تنورا رنگ تندری پزیواری دم میدوزن یک شب یک روز محکم میسته این بیگه که کردن تا سحر محکم میسته وقتی که سحر شدن او سیمانک خیلی دیگه کسی که طرفا گوشه میدونه او سیمانک اگر که گرفتیش ای درن دیگه غاز میتر شیره سیمانک این سیمانک طرفی اکا کویستونی های شروع بودو های این سیمانک اوتلا میگیم ایره خیلی ایره همه میچکن میغوجن صاف میکنن در دیگ میدوزن یک شب یک روز میپزن نه که زنهای اون که زنهای ما ورنن تری پیرو میریم بعد یوشو دویره میزنن باید میگن زنها کفتن میگیرن هر کس او را با بمرود میکوه همین بعد در دلش چی مرود مقصد داشته باشه او سیمانک بمرود مقصد میکوی بعد او را میپزن بچه اینا سیمانک اینم تری سیمانک که ای دوری چی انا دو نمود سیمانک خیلیش در درون تنور میپزن یا خیلیش در دیگ میپزن باید قید کرد که در دهات عموما سوژواری که برای تیار کردن سومنک صرف می شود یگون مشکلی ندارد برای همین از زنها در دهات در همه خانه میپزند آسان است عادی است لیکن از وقتی در شهر خودی سوژواری رو میخرند مثلا گیریم خودی همون زنها میدونن که پول میسن ما یک مبلغ در کلاس من سال 2016 به جناب بیالی پیشنهاد کردم که ما باید یک راسته پزشکی سومنک رو باید آماده کنیم که جوانان بینن بعدی مثلا 20 سال پس جوانان ما همین همش فراموش میکنن ما از روی سومنک معرفی میکنیم که تاجیکستان وطن نوروز است وطن عنعنه‌های ملی است سومنک است لیکن انا گفتنی هستم که در شهر که زنهایی که امروز در بناهای بلند آشیانه میشینن الان در دوام 10-15 سال اخیر دیگر حواسی پختن ندارن اون دهات است که همسایه‌اش میکنند میدونند که کردن در دهات همه خانه میکنند تقسیم میکنند خورسندی میکنند اگر
همه خیلی میکنند که قریب 20 خونه با تقسیم میکنن. برای در این شهر نمیکنن، میگن که من چی باید تقسیم کنم، من نمیکنم میگن. یعنی گفتنم که حسی وطن دوستی، حسی ملی و حسی انسان دوستی دهات خیلی بلند است. در شهر که مردم هر جا هست از منطقه‌های گوناگون هستند و برای من پیشنهاد میکردن که خوب میشد که در شهر آزمونی پذیرش سمنکی منطقه ها اعلام کرده میشد که کمیسی همیشه مثال سمنکی وادی رشت، سمنکی وادی زرافشان، سمنکی وادی مثلا گیریم حصار، سمنکی وادی منطقه مثلا گیریم خطلان. این آیسته آیسته فوتوهای نقض دادن در کار است که مردم بیشتر این مسائل را وای کنند. برای که خارجیان وقتی که سمنک پزی میشود حتما خواهش میکنن که سمنکی منطقه ما رو خورم. وقتی که من در کره جنوبی بودم اونها یک نمونه شربت تیار میکنن، بعد خودم من مزهش بها ندادم راستی. بعد گفتم برای چی من گفتم در تاجیکستان ما سمنک میپزن بوی بهار است، بوی یک مایسه نیروبخش است. من نفهمیدم چی است. گفت که در حقیقت شما درست میگه، من در تاجیکستان چندی مرتبه حتی هر سال گفتم از تاجیکستان تا 5 کیلو سمنک میبرم. سمنک خیلی من رای میکنم، درخواست میکنم میبرن، میگم مزهش تماما دیگه چه. برای همین سمنک پزی زنها و مادران باید یک مسئولیت حس کنند، یک بسیار مسئولیت حس کنند. هر یک مادر اگر برای فرزند خودش نشون دهد با مادر دیگر با 3-4 فرزند دیگه نشون میده. همین مردم ما افتخار میکنه. اگر که ما افتخار نکنیم، مثلا در فدراسیون روسیه یک نمود غذایی است، بورش است، تمام روز از ما معرفی میکنه خوش که ما خوراک ملی ما رو ببینید همه میخورن. برای همین من از مادر مهربان بسیار خواهش میکنم که همسایه‌هاشون رو بیاموزن، فهمونن که وظیفه مقدس شما است. شما همچون یک فرهنگ شناس آید این روش یعنی کم شدن سطح سمنک پزان چی گفتن، چی اندیشه دارن؟ من در تقویت سخن استاد امیر رو گفتنی هم که ماست باید در همین جمهوری روزی آشپز بهترین است. باز دیگر ایتو است، باید همین روزی سمنک هم جشن گرفته شد. باید پاس داشتن در کار همین عنعنه‌های ملی رو، برای که از قرن‌های وسطا با ما تا امروز باقی مانده است. ماست ملت رو با چی میشناسن؟ با فرهنگ و با تمدن و با عرف و عادت و با دیگر عنعنه‌هاشون. ماست همین سمنک ایدی ملی است، باید از جانب همین محققان ساحه تاریخ باشه، دیگر فولکلور شناسان و مردم شناسان تحقیقات انجام دیدن و تشویق کنن همین فرهنگ‌های ملی را تا اینا از بین نروند. دوره گلوبالیزاسیون یا جهان شمولی خود یک دوره است که همین فرهنگ‌های کلان جای فرهنگ‌های خود را میگیرن. از همین خاطر اینا رو پاس داشتن لازم است. سیمانک چنگالی میکنن و خیلی در چکدون که بپزن چنگالی سیمانک میکنن. مثال سیمانک سنگی های سیمانک دیکی های و خود را باید که چی کنن. خب تشکر. در اینجا بیاید باز یک نوار را تماشا میکنیم. ما از ساکنان دوشنبه آید با مناسبت آنها به جشن نوروز پرسان شدیم. توجه به اکران. В идеале сохранить праздник во всех его красочных цветах, и не надо ничего менять. Ну, можно как-то немножко усовершенствовать, но было бы хорошо, если бы сохранить его таким, какой он есть. Агар мо бақои миллати худро хоҳем, бояд ҳарчи зудтар ҳар як қисм, ҳар як он анъанаҳое ки ҳар як он ҷашнҳое ки наврӯз ба худ зерҷашн дорад, онҳоро боз ҳам зинда гардонем ва нагузорем ки онҳо аз байн бираванд ва як намуд ба заволи фарҳанги тоҷикӣ боис гарданд. Ба андешаи банда хуб мешуд ки тамоми муассисот ташкилоти муассисаи давлатӣ паи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат албатта ҳастанд ва боз ҳам идея ғояҳои худро дар ин самт такмилу таҷдид диҳанд. جشن نوروز پیش از همه با هفسین و هفشین جشن گرفته می شود و قدیمترین همون لباس مردمی و همه اون هنرهای مردمی که از قدیم با ما میراث ماندن و تا حال دوام داده ایستادن در این عید یعنی که پیشنهاد میگردد و به سیاحان پیشنهاد کرده می شود که مردمی ما چقدر عنعنه ها و تاریخ قدیمه دارد. عنعنه‌هایی که در کشور ما بیشتر رفتن به تفریحگاه، بیشتر رسوم‌های رفتن به خانه‌های اقاربین، دوستا و نزدیکا، دیگر رفتن به دشت و صحرا و میله‌جاها
дигар бохабарӣ аз ақорибину наздикову инҳостанд, дигар пӯшидани либосҳои нав, дигар маросимҳои пухтани ғизою семанаку ино маросимҳои муштарак ҳастанд ки байни фарҳанги афғонистону тоҷикҳо ва эрониҳо ки ҳамеша як фарҳанги муштараку забони муштарак доштанд. Дигар дар рӯзҳои наврӯз дигар таҷлил мекарданд, мисли бозиҳои анъанавӣ, мисли бизкашӣ, мисли палавонӣ, ин чиз хелеёро таҷлил мекарданд дар рӯз. ҷашни наврӯз ба шукуфтани гулҳо мувофиқ меомад. гули бойчечак гуфтани як гули зард дар кӯҳистоно мерӯид. вақте ки ҳамин гули зард мебаромад, мо бачаҳои деҳот ҳамин гулро дар сари чӯб баста хона ба хона гул мегардондем, хабар медодем хонаводаро ки гули бойчечак баромадааст, баҳор наздик аст, баҳор ин наврӯз рамзи баҳор аст. баҳор омад. мо бояд ҷашни наврӯзро беҳтарин ҷашн гирем. ин аз давраҳои қадим ба мо муайян аст ки мо бояд наврӯзро бо анъанаҳои худ ҷашн гирем. мо тоҷикон вай кардаем ки бисёртар ҷашнро аз даст додаем. бояд мо ҳар як расму русуми наврӯзро ба худ ҷашн дониста онро қайд намоем. меҳмонони азиз, ба андешаи шумо ҳамаи анъанаҳои наврӯзиро ки то ҳол ҳастанд бояд нигоҳ дошт? марамат устод қурбоншоев аз шумо. бале, ҳамаи анъанаҳоте ки аз наврӯз то имрӯз боқӣ мондааст бояд нигоҳ дошт. ба он хотир ки маҳз ҷашнгирии наврӯз бо ҳамаи анъанаҳояш ҳаст зебанда мебошад. марамат. воқеан баъзе тамоми анъанаҳо хеле зиёд ҳастанд. дар давраҳои ҳамон шоҳҳои ҳақоманишӣ оно муддати 6 рӯз ҳар рӯзе як, масалан имрӯз рӯзи қабули мардум буд, рӯзи якум, рӯзи дигараш рӯзи қабули ашрофон буд, рӯзи сеюм рӯзи қабули дигарон ва рӯзи охирон худи шоҳ мардумои бисёр одамое ки ба ӯ наздик ҳастанд қабул дошт. ва албатта имрӯз баъзе анамуд суннатҳое ки буданд имрӯз мо бояд нигоҳ дорем. масалан яке аз онҳо поксозии қабристон. дар бисёр ҷойҳо ҳамин корро мекунанд. масалан мераванд дар қабристон болои гурҳоро тоза мекунанд, масалан як оромгоҳҳо тоза мекунанд, ҳамин ҷойҳоро пок мекунанд, атрофҳои онро ҷӯборҳоро пок мекунанд. ҳамин хеле аст. мана қурбоншоев гуфтанд ки масалан дар мардуми дар вилояти кӯҳистони мухтори кӯҳистони бадахшон масалан ҳамон то хона баромадан хонабаророр мекунанд. дар дигар минтақаҳо ҳам ҳаст ин чиз. ин анъанаҳо ҳамин анъанаҳу суннатҳое ки ҳастанд инҳо бояд нигоҳ дошта шаванд. ва ба хотире ки имрӯз нигоҳ кунед, наврӯз ин ватани наврӯз ин тоҷикистон аст. ва шумо гуфтед ки ман соли 2009 ин ба ҳамон рӯйхати юнеско ворид шуд ва 2010 масалан ин наврӯзи байналмилалӣ шинохта шуд. яъне наврӯз аз доираи ватанаш берун шуд ва ҳавзаи наврӯзӣ пайдо шуд. яъне дигар давлатҳое ки буданд, давлатҳои мусулмониву давлатҳои мана ҳамсояҳои мо, ҳамзабону ва дигаро ба ин чиз моил шуданд ва онҳо ҳам наврӯзро ҷашн мегиранд. ҳамихела наврӯзро ҷашн мегиранд ва як хусусияти хоси он дар он аст ки як касе дар ягон давлат дар ягон минтақа ҳамин вожаро дигар накардааст. дар ҳама ҷо, мисол дар туркманистон аст, дар узбекистон аст, дар масалан дар Татаристон аст, ё ки дар дигар давлатҳои беруна ҳам дар он ҷо наврӯз мегӯянд. имрӯз мо азбас ки бисёр масъулияти калон дорем. ба хотири чи? азбас ки он ки мо ватани наврӯз ки аст, мо бояд ҷашнро ҳамин хел ҷашн гирем ки аз тамоми ҷашнҳое ки дар дигар ҷо онро таҷлил мекунанд хубтар бошад. мо тамоми анъанаву суннатҳое ки наврӯзи мо ба мо имрӯз додааст, мо бояд инҳоро ҳифз кунем, нигоҳ дорем ва ба ҷавонон омӯзем.
бояд ман дар қисмати аввал қисмати он буд ки чи он ҷашн он корҳое ки дар наврӯз карда мешавад бояд дар наврӯз асосан ман аввалин қисмати масъаларо мебинам. Мана масалан гирем мурғҷангию кабҷангию бузкашӣ бояд гирифта шавад. Барои чӣ? Барое ки вақте ки наврӯз медарояд ин озодии табиат аст. Мо мебинем ки дар Афғонистон, дар Тоҷикистон, дар дигар давлатҳо мурғҷангиро ташкил мекунанд. Кӯдакҳо аз ин рафтору кирдори паррандаҳо бисёр бадхашм мешаванд. Ин таъсири хеле хеле манфӣ дорад. Масалани дигар масъалаи бузкашӣ аст. Дар вақти бузкашӣ табиат хеле зарар мебинад. дар ҳар як ноҳия қариб садҳо ҳазорҳо гектар заминҳое ки табиати як аҷоибот дорад, як беназир дорад, дар вақти бузкашӣ ба нестӣ рафта мерасад. Яъне ҷои бузкашӣ ба мусобиқаи пойга мегӯянд ки масалан дав ташкил карда шавад дар минтақаҳои қумзор ки ин барои миллати мо нишонаи хуб мешавад, барое ки дигар давлатҳо мебинанд бузкашӣ ин чизе ҳаст ки барои миллати мо хос нест. Дигар тарафи масъала сабаби байналмилалӣ шудаш дар он аст ки ниёгони мардуми тоҷик, форс, эрони нажод инҳо ба ҳамин наврӯзӣ тайёрӣ медиданд. Як дастархони наврӯзӣ ташкил мекарданд, баъд сурудхониҳои наврӯзӣ дар даштҳо ташкил мекарданд. Урфу одатҳои худро доштанд ки дар арафаи азбайнравӣ ки қарор дорад ҳамчун мерос. Бо ҳамин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инро асосно кард. ҷумҳурии исломии Эрон, ҷумҳурии исломии Афғонистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистону Қирғизистону Қазоқистон ва дигар давлатҳо дастгирӣ карданд ки ин мероси ниёгони ҳамин ҳавза аст, ҳавзаи Наврӯз мегӯянд. Аз ҳамин хотир худи Созмони Милали Муттаҳид инро дида баромад ки Наврӯз ин барои дӯстӣ, барои ҳамдигарфаҳмӣ, барои эҳтироми миллатҳо, эҳтироми анъанаҳо кӯмак мерасонад. тавре зикр кардем ман пешниҳод кунам ин амира ҳозирина кадан савз кадан пага мепартоянд амиёра бояд накунанд ами ҳамаи идорада ҳамаи ҷо дар ами гандума савз мекунанд баъд мебаранд дар мусорбугун мепартоянд ин ами уболая ҳамада ами убола дуруст нест ҳамира накунанд амира як кам тарак мисол ягон чида кунанд ман ҳами дилм барои ҳами гандуми савз ҳам месӯза вақте ки ами наврӯзӣ шавад мерая ки қадоира да баъде ки наврӯзӣ тамом шуд дар ҷӯгоро дар ҳар ҷо партофтагия охи дар шаҳр чорво нест ки мебарад баъд амо мусоркашако мебаранд дар мусоро мепартоянд ҳанамира бояд ки камакак ҳами ҳар ҷоя камакак ягон қитъи майда дакунанд ҳами айба рамзаш бошад рамзаш убол мешавад ҳами гандум вақте ки дар замин зад хирсан мешавад дар дек бирён шуд мегиря гандум не ки ҳами савз мешавад ҳамира ина ҳозир мепартоянд ин дига ҳеҷ хӯрда намепартоянд ман бордам ки донишгоҳи исламӣ намепартоянд ина суманак мепартоянд ин халқ шидай дига намешавад ин намешавад ин симанак ҳамон чени ки ширинай ин дига талх мешавад ҳамира ами зайли кунанд ин ҳол дида бесен рӯзи наврӯзӣ дар дасти ҳама савзай ҳамаяму дар ами ё напартоянд донишгоҳи аграрӣ бурам мо минтақаҳои таҷрибавӣ дорем гандуморо мешинонем ами як коре кунем ки ҳамира напартоянд дар тай поври похи як худаш як муъҷизаи худовандае ҳамин симанак ина фикр кунем як муъҷизаи худовандае ки мисол ҳамин чиз ширин мешавад ҳамин чиза мисол мекити меҷаби чӣ мекунӣ симанак ҳамин наврӯза мисол ҳамин симанак чӣ мекунӣ ки симанак шид наврӯзай наврӯз маросимҳои зиёде дорад ки ба ҷо овардани онҳо дар арафаи таҷлили ҷашн ҳатмӣ шуморида мешавад. бахусус оростани дастархони ҳафтсин ва ҳафтчин. анвоъе ки дастархони ҳафтсинро ором медиҳанд инҳоянд: санҷид бо бӯи хушу барги шукуфааш. ин анвоъ дар хони наврӯзӣ рамзи дилдодагӣ ва меҳру муҳаббат аст. табибони халқӣ санҷидро барои афзун кардани ақл ва беҳтар намудани кори дил тавсия медиҳанд. себ рамзи саломатӣ. дар руфият мегӯянд ҳар касе рӯзона як себ хӯрад ӯро ба табиб ниёзе нахоҳад буд. сирпиёз ин рамзи пешгирӣ намудани саломатии инсон аз ҳар гуна бемориҳост. дар тиб сирпиёзро барои тақвият бахшидани узвҳои қалб ва пойдории қувваи ҳофиза истифода мебаранд. сирко нишони ризогиву тасаллӣ бахшидан аст. сирко барои ҳазм намудани таом ва омода намудани хӯришҳои гуногун истифода мешавад. самбуса
як анвои муосир. онро аз алафҳои гуногуни баҳорӣ омода мекунанд. он барои рафъи дарди сар ва бештар намудани қувваи фикрронӣ тавсия дода мешавад. ва ниҳоят ду рамзи муҳимтарини наврӯз сабза ва суманак. сабза ин анво рамзи зиндагӣ ва хӯрамии инсонро дар соли нав ифода мекунад. инчунин сабза нишон аз табиати сабзпӯши баҳорӣ, хушахлоқию хӯрамӣ ва шодмонӣ аст. суманак дар баъзе минтақаҳо онро суман, симан, суману сумбулак мегӯянд. ин ғизои наврӯзӣ рамзи фарҳанги зироаткорӣ, серҳосилии маҳсулоти ғалладонагӣ ва аломати қудрату нерӯмандист. ин ғизоро барои таскини асабҳо, беҳтар намудани қувваи биноӣ, ҳифзи ҷавонӣ ва саломатӣ тавсия медиҳанд. рӯи суфраи наврӯзӣ 7 гунаи дигаре низ гузошта мешавад, ки 7 шин ном дорад. ниёгони мо гузоштани 7 шинро дар ашъорашон чунин тасвир намудаанд: рӯзи наврӯз дар замони каён мениҳоданд мардуми эрон шаҳду ширу шаробу шакари ноб, шамъу шамшоду шоеъ андар хон. чӣ тавре ки дар оғози барнома гуфтем, наврӯзро дар бисёр минтақаҳои дунё, на танҳо дар қитъаи осиё, балки дар кишварҳои аврупо ва амрико низ ҷашн мегиранд. хуб, тибқи маълумоти энциклопедияи тоҷик, ҳоло иди наврӯз дар чунин кишварҳои ҷаҳон ҷашни расмии миллӣ ва бо рӯзҳои истироҳат ба шумор мераванд. масалан дар тоҷикистон, афғонистон, албания, қирғизистон, ироқ, қазоқистон, косово, қирғизистон, муғулистон, туркменистон ва ӯзбекистон ва инчунин албатта дар тоҷикистон. ин ҷашн, яъне дар ҳамин кишварҳо хуб ҷашни наврӯзӣ ҳамчун рӯзҳои истироҳатӣ доранд. масалан дар баъзе кишварҳо 21 то 24, 21, 22 ва ғайра. имрӯз ба барномаи мо меҳмонон аз ҷумҳурии туркменистон ва ӯзбекистон ташриф оварданд. хуб, мурод ҷумаев, шумо барои хондан ба тоҷикистон омадед ва донишҷӯёни донишгоҳи славянӣ мебошед. мегуфтед ватанатонро ёд накардед? пеш аз миннатдорем ки шумо моро даъват кардед ва мехоҳам ки аз нони худам ва аз нони ватанам тамоми мардуми тоҷикистонро ва дигар халқҳоро табрик кунам. наврӯз муборак бошад. дар туркманистон ҳам мардуми туркман наврӯзро ҷашн мегиранд. бисёр фарқ надорад. хуб, кулаев, ҳамватани шумо ин фикрро гуфтанд. шумо чӣ андеша доред оид ба наврӯз? ба наврӯз дар туркманистон ҳам низ дар тоҷикистон хеле ки ҷашн мегиранд ҳамон тавре, лекин ҳаст баъзе гуногун. дар он ҷо масалан бозиҳои мусобиқаҳои гуногунро мегузаронанд. дар ин ҷо ҳам мегузаронанд. дар он ҷо гӯштингирӣ ва аз боло байрақгирӣ, бачаҳое ки байрақро да боло мемонанд, аморо парида мегиранд ва онро ба арӯсаш метиҳанд. барномаи мо ба анҷом расида истодааст. хуб, саволи охирон аст. чӣ бояд кард ки фарҳанг, тамаддун, ҷашнҳои миллии қадима ва дигар расму оинҳои ниёгон дар дили ҳар шаҳрванд ҷой гираду ба наслҳои минбаъда ба мерос гузошта шаванд? албатта агар шумо розӣ ҳастед бо ин ақида ки мероси фарҳангиро бояд нигоҳ дошт. марҳамат устод. воқеан мероси фарҳангӣ бояд нигоҳ дошта шавад, ба он хотир ки расму русум ва анъанаҳо маҳз пойдории миллату давлат аст. ишора рафт ки дар ҳар як миллатро бо суннатҳоешу бо фарҳангу бо шоиру нависандаву бо варзишгару бо кормандони
ҳунараш мешиносанд. яъне имрӯз вазифаи асосии мо ин аст ки мо бояд муаррифгари ҳамин фарҳанг бошем. яъне муаррифии ин фарҳанг бояд мо омӯзем ва ҳамин чизро сайқал диҳем ки дар оянда дар куҷое ки набошад, масалан шумо сафар доред ба ягон давлати дигар, бояд ки шумо яке аз рукнҳои фарҳанги моро шахсан нишон дода тавонем. бояд қайд кард ки пеш аз ҳама фаҳмиши ҷавононро ва дарк кардани расму оину ҳамаи он анъанаҳое ки дар миллат ҳаст бояд бедор кард. дар натиҷа мо ифтихор мекунем ки миллати тоҷик миллати тамаддунсоз аст ва миллате ҳаст ки ҳисси баланди инсондӯстдорӣ дорад, меҳмоннавозӣ дорад ва дар натиҷа моро метавонад ки кишварҳои ҳамсояи мо бо як эҳтироми хеле баланд қабул кунад. محترمه شما شما ما همین جناب بیالی می نداریم که همین نوروزی را ایسر نو احیا گردون و این نوروزی ایسر نو باید در یونسکو هم داخل شده باشه. این جشناش هم خیلی که با کدام چیزی که باشه جشن میگیریم. ما همین جناب بیالی می نداریم. ما سروری خوب داریم، ما پوچای خوب داریم. ما مثال چی داریم که این جشن نوروزه با ایسر نو با مردم اگه با پسبون با پسبوندو خیلی موکو چی بدیم با نسل آینده با نوروز اثر نو احیا گشت. نوریک کلیف شما چی اندیشه دارید؟ بله اساسی نشانه فرهنگی اوریان نژاد است. ما این را باید حفظ کنیم و نسل آینده گذرانیم و فراموش نشود. نوبهار آمد و هنگامی طرب گشته و پا چی بهاری که زی دلها ببرد صبر و قرار. بادی نوروز سحرگه چو به بستان بگذشت گلی صدبرگ برون رست زی پیراهن خار. بینندگان گرامی بگذار نوروز به خانه و کاشانه هر یک کدام شما پیک و مژده اقبال و بخت و سعادت تازه آورد. آرزومندم که بهار و نوروز امساله برای سرزمین ما با شادی و خرمی و فیض و برکت خود می آید. اینجا نشر نوبتی برنامه سالها به انجام می رسد. خیر، موفق و کامیاب باشد.